Dobar dan, dragi moji ljudi. Evo ovako da se predstavim, ja sam Alen Đurić. I znači danas ćemo pokazati svim ovim vlogerima kako se snimaju najluđiji klipovi. Znači ja ne snimam sam, snimam se još jednim drugom koji ću sve kasnije upoznati. Ali pošto meni sad dosta, znači ideš malo da čitam novine, nemam pametnijeg posla, vjerujte mi. Pa ćemo da vidimo kako ćemo dalje, znaš. Razumiješ? Nama da tu... Na miru da pročitam novine, Bezi, prije sela, ništa ovo bezi, evo ga, rejs, problema. Ko je sad, evo, presuma. Halo, gdje si, brate moj, šta radiš? Ma ništa, evo i kod mene, bezi, dosađen, sad mogu sam vratiti. Pa evo snimam, brate, ajde ako ćeš malo dođi, evo je dosadno i meni, evo. Ajde, čao. Evo, znači, sad sam dobio poziv od tog druga, znači, dolazi za neke 2 minute, pa ćete da ga upoznate. Vrlo lud lik, znači, nema šta pričati, uglavnom vi ćete sami kakav je momak. Ostavim sebe u pivu, jeveš, mati. Joj, dosta je. Znači mi ne snimamo da bi bili poznati, samo da bi nasmijali svijet. Znači to je naša poenta. I znači, ne znam, dosta je više da gledam one što se prepucavaju, nešto što prozivaju samo jedni drugi. Znači mi smo oni koji će vam izbaciti osmijeh na lice. Kao koja motorijada. Znači sine! Da imamo malo! Uči motorom u stvari! Uči motorom u stvari! Moj kad sve došao daj mi krug! Pička si lijepa na njega! Ide, ja? Čekaj dobar! Sine! Kuć! Ej, stroj! Stabisa! Ej, sine! Vi kako si gad, šta? A? Nema, bolam, vodi motora. Ja upoznam sine pička, jedna peza kod ove z ruke, joj stroje. Dobre, a? Ja, bože drag, znaš kako dobro. Jesli, vidio ja na teletabicima, znaš. Isti vaki, vidi ga poznati. Ja naručio sve preko interneta i došao preko kompjutora. Vidi ga, isti evo, majka. Evo, majka. Jel dobro? Dobar. Krme, svijem se, nemoj tu. Tu gazda, znaš. Znaš kako je? Hajde, ovu limuzinu naš malo u rikvec, pa evo tebi, Jana, nemoj, toliko. Toliko? Ma mađa nije čekaj. Aj malo u rikvec. Čekaj. Pa dođe, Ovdje šmigavac, ajde neki ne ješ. Voj ovako, voj. Dobar. Ajde, Evo ga. Ja ne znam te ovdje. Evo, znači, o kome sam vam pričao? Zdravo ljudi, ja sam Anel Islamović. Jedan od najluđih likova. Daj me pive još. Ne, to tako. Haj napij se malo. A što? Ma znaš šta je ba? Ma haj ništa je. Znaš, kad sve došlo, nek se otišao ba. Šta ima ba, kod tebe? Nema, jebeš ga ništa, evo čitam, vidiš ovi hođe ba, pomrli ba, nema, hođe i popovi. Evo im Bog, mati, pravi sira i umiru narod. Merci ba, onaj... Joj, dobar ti cime taj katafon, evo. Gdje kupio? Vidi kumene crveni motor. Kupio katafon? Joj, jesam ga isprljao, čekaj. Koliko je bio katafon? Koliko? 150 eura. Jebote, gdje je, evo ti sad odmah djeca. Ne mre? Joj, čuj, to, vidite, evo. Joj, sine, ja sam ruče ovdje, evo. Šta je ovo? Ruče? Kuva se, sine, već si ga naložio, evo. Ti to krenuo na zimovanje. Mi to čine, kiša napoli, poda, ajde ko narova s motorom, ko te neđem pješti sam. Pa dobro, da ne pokisneš, motorom se bolji. Ja, sada sam kačigu, pa nisam kisnu, već sam malo da izmokla sviš ispred, ali ne, veze, idemo novi. Vezi. Pa to je zapalno, sine, evo. Evo vidi krupije Valtera, pizda, mati, to nije. Evo, sebe. Mogu ti ovu jednu, ali hajde. Ne, mogu gdje, pa mogu. Požučam, znaš odakle je taj plin? Odakle? Iz Rusije. Jebote. 150 eura. Sine, mogu da te vriš, dobro moj ragle?
Meljac je jebo, šta je ovo? Pjena neka. Po nije sve. Treba me navjestio da pijem pić, mrć. Joj. Dragi, ja sam te poželio, evo mi se uguram. Pa gdje ga nabavi, jebo? Vidi ga sin, lo. Nema ga, ja, napravio sam sinu, gledaj, sve. Vidim ja, pa jesi ti da utrošao neki dan, gore pa lijevo? Ja, bola, ide 30, ne mora više, znaš kako ide brzo. 30 gore? Ja, bola, ba, pići. Ja, znaš kako, zek, man to čudo tu, evo, nabij ga nogom, evo, kako? Dobar je on. Nek je to, 50 euro, ajde, vidimo tora, ćemo se voda. Joj, sine, ja idem, koga, gore. Ja kupalim sam motor, turiram ga, tamo van, kad puče meni guma. Šta da radim, Bože dragi? Kad ide čovjek neki i kaže, momak, vidjela je skupio, kaže, nov motor, hajde, kaže, svrati malo kod mene na benzinsku, da naknem goriva. Pa šta će rekao, ja me gorim, u mene pun uvijek goriva, ha? Pa je da ti napravim tu gumu. I to, mam, čovjek mi napravi, pa gumu napravi. Ja njemu da plati, kaže, na, ti će ona, kaže, najluđi što postoji. Hajde, rekao, hvala, nešto sam lud. Dobro, zajebu si ga. Ja, bolan. I da vidiš, pički sam našao sine. Hoće ne gledaj ruđo. Kaže ona meni, joj lijepa ti ova crvena boja, rekao nisam ja lijep. Kaže ona, pa ti si prelijep, tamo vam. A sine, ona nije oka i ruke, znaš kaka je, zvoni jebo. Gdje sam bio jebo. Znaš kaka je, Bože dragi. Šta ima kod tebe? Nema ništa, evo, došao malo, pa otišao. I kad se vratim doći, jebaš u materi. Pa dobro je tako. Došao evo malo, snimao ove klipove neke, ba bezri, nešto. Ne mareš, ne mareš više. Vidi sine, kacige, kupio sam kacigu novu, a ne vidi, gledaj. Usparao sam boje crna i crvena, a? Ja, volim da je, kaka je? O, sine, stoji, ne spada. Ima li klimu? To šiba. Šiba, evo, kad se otvori prozor. Vidi. O, dobro, a? Vidiš šta, evo, hvala, vodi sine, evo, vodi, jebe mu. Daj malo ba, krugić. Evo, a sine nešto verba ne dopali, ali ne bi opali nekad. Vidi sine, džepa mu radi, vidi, nastavi, sine, polako da im motor. Ima policije. Nema sine, sa utolavim tripu do sad. Sine, pokide jebo. Evo, dobre, ti dosta, evo, ti pučaj. Da, mogu ja sam. Nema, sine, ajde, Evo, jesi dobar motor. Sad ti je bolan, vidi ga, ne zna ga majka, nikad. Vidi maj nogaru, Ima sve bolan. Koliko je para? Koliko ti je para? Pa eto tebi, 300 maraka. Evo, hoći. 100. Pa ne, sine, vidiš. Ja bi se Eto, pozdrav ljudi, ja sam